Ko je Opereta? Ne, mi nismo samo agencija za nekretnine. Mi pružamo mnogo više od toga. Stanovi, kuće, poslovni prostori, zemljišta, kupnja, najam, investicije, Zagreb ili more, preko 20 stručnih agenata, u svakodnevne edukacije svojih zaposlenika i suradnika, te ugodnu i opuštenu radnu atmosferu jamčimo vama kvalitetnu, pouzdanu i sigurnu uslugu. Nekretnine u Dalmaciji, Istri i Kvarneru vodi naš tim Opereta Plus program. Svakodnevno ulažemo u nove tehnologije, procese i alate kako bi vaše iskustvo i rezultat uvijek bili na najvišoj razini. Opereta Projektiranje pruža usluge uređenja interijera, energetskog certificiranja i procjene vrijednosti vaše nekretnine, dok se Opereta Invest bavi savjetovanjem i razvojem investicija. Kreditno posredovanje vam pomaže u odabiru stambenog ili gotovinskog kredita te asistira u prikupljanju dokumentacije. Svoju idealnu nekretninu možete pogledati preko virtualne šetnje ili uživo sa našim agentima. Za vas trenutno imamo preko 3000 nekretnina. Pratimo vas i podrška smo vam tokom cijele kupoprodaje. I zato ne, mi nismo samo agencija za nekretnine. Mi smo vaši partneri. Hvala što nam ukazujete povjerenje već dugi niz godina. Vaša Opereta. Više informacija potražite na našoj web stranici opereta.hr i našem časopisu, a za više sadržaja posjetite naše društvene mreže. Samo je jedna Opereta, sve drugo su agencije.